HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni Mars ni sim som ni le ko ni ho a Eimi Times sa kon chule va noi Thusoh chum chum ki lakhom phabem ho Myanmar gamsung lailung segeng gam kai akon lingpi 7.7 magnitude na hat ta anna ki hozin Myanmar chile aver gam tampi ana tong khan hi lingpi ki hozi chin Myanmar gamsung alhom pena Misem-ni chunglam ne pido khopi sung hospital mana thina ana tu wa chule mandale a indan sang chimjin mi get te in thina ana tu e gam kai sung zo si a thilalo lampi lei chule public infrastructure tampin zong setna ana tu in hi thuso ki mudung zuizin Myanmar junta vai hom ten ki zaman na telecommunication lam kham tang na ana nei ziun lingpi ki hona chunga ki zaman na le relief lam to ki saya na to na hatin amachar mo sa in hi Thusoh to ki manin Myanmar vai hom te in gamkai region gupti chu segeng mandale bago mawe san state le nepido ho a state of emergency and phondo ovin hi ki thu pi le mi hu do na ho chilha pi le mi thiza simna achil hazing wang in kwar phemei wa abeija gamsung garla tolzin a hi na bangte in machaw na am thei poi akiti alangkana lingpi ki hozin Thailand gamsung bank ko khopi a akisaban lai indan som thum a sangkhat an chimzin mi gin in thina ana to in tampi inchim in avu dan laiding kin chan hi akiti hupi sungchu disaster area a phondo hin police le medic ho panna in rescuer hon drone le uilim ho mangchan a hingdo ho holna achil ha pi uve Thailand Prime Minister Sinawatra in Bangkok hopi sunga state of emergency and a phongdo in police le emergency service ho ana going all in hi chule anung a ki hoti chu aftershocks the his in mi pite lim ge cha di in thu phonjong ananai se lingpi hat in India panna in Southeast Asia gambung sungha hetpeh hi in chule Delhi National Capital Region NCR le Northeast Gamsung ho azong hetpeh hi Thusoh document in World Health Organization WHO in agan thei pena ngai chat medical relief soldo na thaisin emergency system hondo na anaisin hi Myanmar junta vai hom te chule kiloi khom na chum hon wanoi gam ho akon ki thopina humanitarian aid cho agam sunga alut na ding in nge na abol fe tu chen hin mi thi amangza chanchin hetchet hinai pon hilla thulu chum akon ki mudan in mi zakhat le somli le li in thina atu in mi jase gele som thumlam in machan na atu tai akiti Mars ni sim som ni lege ni ho chun Nepal gamsunga lenga ki vai po ding dei hole security force ho ki ka a kino to na nasta in an e het thei chu lenga kinung vai po ding dei holo hin lengte in sumi genandra sa chu Nepal lenga nung tundo lengkhanga ki tha vai hom ding adei u hi kiti kipinanei hon barricade ho tumjal de anugut nawa security force ho kipinanei ho chunga tear gas water cannon mangchan chule lathi charge jong anei khum uve kipinanei hon thilalo ho harna le police ho mawona anei uwa amma hon jong ki su kha na tampi anei to hlan in vai hom ten curfew ana phongdo tawin hi Thusoh hi achi sa 2008 kuma gamsunga lenga ki vai pu na anusu beija uwa kun gamsunga political lama datta ki vai homna thailowa chule ne gu cha gu thozo se ja hi mi piten chimcha na anelo u chu hitai hilla mi piten hitabanga lenga ki vai pu na anungai chat wangwin analyst on a hi theiding thil a hi be poi activin hi Thusoh to ki manin le genandra in imacha asaido anai po hi US le hauti ki ka a kilang lena asanjing to hlan in Mars ni simsom ni lege ni hu in US ten hauti te thunei na mun khupi sana hodeida le gamkai chum somli vela airstrike na sata in an chilha pi uvin hi bulu na zechun sana khupia mi tampi machanna an to vin hilla alhang pia thina manna chanchin hetchin ainai po ekiti gidong hi asanjing to lana US President Donald Trump in bom hi lenamen thang B2 spirit jingjong
precision strike amanding daigo Garcia muna anasolut hitai gambung kaya Hamas le Israel ke ka zongbuina asan jinglaya US machal na in mabana kidaw na sangta in so sa be thejin in hi Sudan gamsunga supaiten gi ka atichu Sudan Army SAF le Rapid Support Force RSF te ni ka kidawna ahu uma 2023 April hasunga kun hata ang ho sina gamsung pumpi buinan Aheloute zo Mars ni Misem-ni legi ni hochun Sudan kopi khartom ala zo ta dan Sudanese Army ten an pungdo ove Chile munpoy mota ta ho Presidential Palace Khartoum International Airport hozong anung la azaw taovin asay uvin hi. Hilla Rapid Support Force RSF hohin gamsung humlam kaila omdurman munho ataw Phalna la uvin hi. hetpeh chu gal hung ki panapat tu chana mihim la khatle sang som nga in thina anatua milen som la niwal chena gi na ting neilo galza ma umdo lo u hitai hitia chu alang to gela wal crime chil hapia kingo to zinglan an hi Manipur akon namchum chom akon thalheng zauna Congress delegation in leader of opposition Rahul Gandhi janhichun anakimupi ovin gamsung thulela dimmanho anasai khom ove Manipur namchum akon senior leader hon leader of opposition Rahul Gandhi anakimupi ovetin Congress chuponj khanin asai in hi Zanha Rahul Gandhi ki mupi ho social media alim ki modung zuin outer Manipur MP Alfred Kangam Althul ex-minister Manga Vaipe MPCC President Kesam Megha Chandra ho aza ovin hi hetpeh chu Manipur buizawa Prime Minister Narendra Modi in Manipur hungvelo zia Congress on hata atek abol zingu hi Dujung Parliament session azong opposition Congress le party danga kon MP hon Prime Minister in Manipur tu chana avelo zia hata atek na bolkin u hi Prime Minister Modi in Manipur agel khodan avat sana thepen chu agam avildi hi tia Congress on assessing u hi Chule Zanhichun MPCC President K Megha Chandra Lamkaine in Manipur District Congress Committee DCC President Someli chu All India Congress Committee AICC guna All India DCC meeting New Delhi Indira Bhavan anazaw winhi Hichi high-level meeting achun Congress President Mallikarjun Kharge leader of opposition Rahul Gandhi AICC General Secretary Organization KC Venugopal senior party lamkai ho anaza ovin hi India pumpi DCC president zetumne somtumna get aza ovin hi Nikhoma Senation Lok Sabha the Immigration and Foreigners Bill 2025 chu pass ahitai Hichi bill to debate atusain Union Home Minister Amit Shah in bills gampami foreigner India hung vilzo see up to date information kimuthading hitai ati hichi India internal security suhana pangding hitinjong asai in hi Koigammi hile India gamsung touristana hung vilzo se kilim hi chule thimzilna damthaina kizanale sumkorveina hung vilhozong kilim sing e ati ahilla gamsung suboidinga hung lut howang hata akidawdal achung over action khauta kiladin hitin amisha in asaibe in hi India hi dharam sala chuang namun ahipoi Rohingya ho hi hanlang Bangladesh si ho hizongle India buina sim ho chunga action kilading hitin sat in asai in hi the Immigration and Foreigners Bill 2025 hi Mars nisim som nakat ni ho Union Minister of State for Human Nityanan Right in Lok Sabha anapu do hi Congress MP Manish Tiwari le TMC MP Saugata Roy hi achichi bill hi hata oppose anabol han hi hichi bill hin fundamental rights tamta to akha hi atil han jia oppose bol han hi hichi bill dungzui hi hotel universities le thimjil namun dang ho hospital nursing home hon foreigner hung khulzin thimjila hung kizan
hung ho information to nei vai hom ho a sa te te ding u hi hi bill noi a go na hi kumsigi jail tan le fine rupees 10 lakh chen in a in hi Home Ministry data dungzu in April nisim kha 2023 le March nisim som tum lakha 2025 ki ka in foreigner 98.40 lakh in India hung vil ufe dunia ding in Thusoh hi chen in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovil na bon un mang phal chebe